clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok cheu ani ole kan ria thewangin Mizoram Industries and Commerce Service Association mikosa ten an director pi Maria-i chu an thopui thailo thu an ti chhuah chhan na side b kan ti chuak to a mikosa ten an director laka officer le staff telung oilo chan an pho chuak ve tarup maya chu mai ba ka pi Maria City zoli IS chu September ni khat sang ni samni panga Fisheries Department na Special Secretary ni tura son chhuah anita ani engpo ni se helai thu hi ilongai khaphot mai te ang Maria City zoli chu Fisheries Department na Special Secretary ni turin voin ni khat thakwa sang ni samni panga hian son ani Commerce and Industries Director tur hian MPSC Secretary ni lai H Lianzela anda talan tawangin Mizoram Industries and Commerce Service Association mikosa chuan August ni somni pani sang ni somni panga khan Commerce and Industries Minister pu evroding lin hena lekha thonin an director an thopui thailo thu an thlen mikosa chuan pu evroding lin lekha an thona hian inne na lekha kanron telu to Director Commerce and Industries son chua chungchang Void number B 12017/1/2025/mikosa date 7th August 2025 khan tun thlengin chana lomom kan ladong lo inena ziole chongka kanon thlen to angkhan Directorate of Commerce and Industries noya officer and staff te chuan kan director P Maria City zuali ISC kan thopui thei to lo chuwang chuan August sang hi somni panga thlaral ma nge hian Director Commerce and Industries atanga son chuan order hi mu kan be sei tlat ani ama hi son chu ani thuai lo chuan mikosa member lungoi lo te hi kanin thlem dam zo to alwani anti khata khanin engating mikosa te hi an pi Maria hi thopuyan du lo chan o niang a chan tal te han soi veselani tur ti chuan mi puite poin angai na te po kan hredeu tur kan ti kha ania tuna hian a chan le awanga hi mikosa te hianin point am takin an ron thena a chan le awanga hi point somla yania chung te chu kan ngai kha ho don ani tuna ilo ngai kha ang P Maria City zoli Industries Department Director laka officer le staff telung oilo chan Poland ani veta side B lam thule hla en vele ang anrotia side B lam thule hla kan han ngai kha vele don ania heta hian a chan sang som awmani kan ti to kha henga chan le wang te hi chan tling ani em ti teng te po kha lo ngai tu taila a thawme pakhatna tuna hian Directorate Office chunga planning room ate account section ate handloom section ate le marketing section ate CCTV ada tira hei hi dananga procedure pa ngai taka file kaltira remti thlapa ti nilovin ama thuwa da tir top ania copy of CCTV at workplace legal implications and obligations section 3 employee rights and data protection installing CCTV cameras in offices without informing employees is illegal and a violation of their privacy rights tinita hi sarkar na thokate nina chanvo an data protection khanita ta hianin sarkar na thokte hriat tin na lova mani thuwa office chunga CCTV da hi dana ni lova ti chuan dan bo chian nani anon tina angdeu ani kale thiam chi lova mikosa member le Directorate of Commerce and Industries noya thokzong te hi ama mimal sum le paya chor an ni lova chuwang chuan invasion of privacy liawani anti Directorate of Commerce and Industries office hian security atan CCTV chu DSWA hian aloda sa to ani hetia thoktu te mimal zalen na ra be sak ani hi mikosa chuan a hretiam theilo ani tin CCTV abun tirna hian a bazar chu me lei top maya procurement rules sanghi somni hi engma zum ani lawani public fund amanna hian mikosa chuan ama rinna angat theilawani achan chu Director Commerce and Industries ani chan July sanghi somni pali tang khan voin thleng hian Directorate Office building chei thatna chu athok chara he ana thona hian Directorate of Commerce and Industries noya work section assistant engineer junior engineer etc te chuan engma an hriat puilo na an thozo vek to nuwa sum adjustnan estimate siamtirin asangsona abak chu work section hian engma an hriat puilo ani Directorate Office building cheina tan hian poisa engzat nge asen hi
departmental officers emo work section hian engma an hriat pui lo ziakin work order pek a hriat ani lo room sanga Asia tan le materials dang leina tura supply order pakhat ma pek ani hriat ani lo hei hian Mizoram sarkarin year of consideration alo puan nen ainkal tlat ani public procurement rules sangni somni engma zomlawin apal zut vek ani antia pakhat na hi panina NERs Sikkim Hnuaiah IGC Luangmol le EPIP lengte atana departmental worka thoktur geoplotting jungle clearance etc atana provision chengnoi somruk pasari le point paruk panga atang hian chengnoi somni panga point paruk pariat chu tuna hian manzo ani to a man natura duan nilo IGC Luangmol le EPIP lengte rest house china atana amang tai mai hi sarkar phalna lak ani hriat ani lo pathumna Mizoram sarkarin district office honphalna department nena alapek lo na khozol district Saitwal district le Nathil district atana sumtam tak amang le heng district office po kanani ma staff engmazat apos mai hian sarkar sum atuloma tam tham tak transfer TADA atana senso anga pha hi wasteful expenditure atilo thailo ani heng district kan soitetana office expenditure OE apechuak po hi sarkar sum atuloma senso na ani Palina Commerce and Industries Department Hnuaiah hian heng anhuai mi ang hian minor work OE te tun financial year sangni somni panga chuni ruk chung hian mu ani ena minor work cheng noi somli pasari bina office expenditure cheng noi somli paruk point paruk panga total cheng noi somko pathum point paruk panga heng department budget atang hian tun thla July sangni somni panga thleng 1 quarter plus month chunga expenditure kal to dan anhuai mi ang hi ani tia ena minor works cheng noi somthum pani singthum sangni zakwa somni bina office expenditure cheng noi somni singni sanga zathum somni panga total cheng noi somnga pani singa sangriat jani somli panga balance noi somli pakhat sangruk jasai somnga panga office honphalona Saitwal district department dangman turin office anlani lona cheng noi ni LOC mangin issue ani tun kum kalme katana minor work sen OE atana kan budget atang hian 1 quarter chungleka kan mandal hi za zela somnga paruk point pakhat pali ani to a ani kai soina Hnuaiah hian department ma khua englo hle in mikosa chuan asia ani pangana director commerce and industry sian dan le rai apoi selo hlea director hian heng order achwale amala na sang hian dan le rai apoi saklo ji alang hle Mizoram sarkarin district thar pathum Saitwal khozol le Nathil ate district office honphalna sarkar sum din mun le thok tu in dailo na wanga tun thlenga alapek lo laya staff tam tak heng district pathuma a transfera directorate office sanction post junior engineer na poimole tangkai tak thok mek chu a post omlon le namumal omlona a transfer bok Aizol new market Mizoram Hnuaiah na thok sweeper panga chu an na tho tur mumal omlona IGC Luangmol IE zuang tuile EPIP lengtea ada ani parukna the Mizoram Industrial Area Management Regulations and Control Act and Rules sangni periatin industrial estate zuang tuetana competent authority ati changchoya IE zuang tui management regulation and control chungchanga director commerce and industries in direct control anei mi alo entity san nei dai sarkar phalna lami alova bamboo development agency kuta ahlan tinia sarkar phalna lami alovin tini mela hi sarkar phalna lami alovin bamboo development agency kuta ahlan misuse of power diktak ani hei phi chu sarkar lekha white number D11032/25/2025 CNI /1 date ni somni pali thlasari sangni somni panga angin aron revoke le tange nge ani aron tia ta hian a enclose hi enclose angin aron copy chu kan share don ani copy enclose annexure V 3.5 aron tia Bamboo Development Agency BDA Government of Mizoram Society ama governing board shandai nei Hnuaiah thok mek mi pani IE zuang tuile Bamboo Technology Park BTP sarang tana State officer tana arwat mai hian BDA governing body aron lova sarkar phalna alalo boka
hei hian dan le shrei apal zuzia atilang chiang hle Zokatharleng Custom Station LCS a immigration checkpost chu sarkar approval po ommi lovin Assam Rifles tenena alo peve ngota hei hi state sarkar tan po ngai tu chen ngai tak ania hei hi CNI ministerin akan sel ti le ngal sarkar thunei tu sang po ron lova hetianga order chu mai aching pasarina directorate noya staff tam takin mental problem an nei to director commerce and industry sian officers le staff transfer at sila order hi achureng maya commerce and industry sin office an nei lo na le zela po a transfer nathiam sa sondara a khoi tu thar experience la nei lo te na sataka win hawin asoi sel le sia tuna hian staff zong de tho hian mental stress na satak an nei to ani staff damlo office atanga hospital a shoi tu te phone hawin miang lo boi pui lo tuna thupek mai te hi officer le staff welfare chuan are thiam lowa damlo wanga thok theilo te compulsory retirement a choltir mai tura avo thin hian staff teril ru a hliam na sahle ani office a staff damlo in thlachung chunga hantluk zangai te po na thok pe lo wanga damlo der anga acham chok zel mai hi hria thiam har satak ani pariatna office na tam takhi abul thut background atanga ahna kalmang hria te tana ol samzo ka thofel thei ani lain a khoi tu te asondar veka a khoi tu tharlam jok te engma hrelole na thiam lo lutuk anga acham chole si thin te hian staff teril ru ati hriom hle thin ani pakwana annoya na thok te mi mal zalen na apoi salo hle thilpoi mo tia leave po office a kolet anga good friday anga te po then khatte na thotir an ni te hi an hrethiam lo hle ani somna staff ten khate chung ko tule poiponga choldil po na arjen le poimo om chuang silovin leave lak aphal saklo fo thin rule 7 bracket 1 of CCA rules 1972 leave cannot be claimed as a matter of right ti chanchana manga kan thopuite leave deal aphal sakchin lo hian rule 7 GID bracket 2 on leave should not ordinarily be denied during the last 10 years of service ti te hi akal ani ole khati zongkha mikosaten an director pi Maria-i IAS thopui andulo chhan point som chuania mikosaten an director pi Maria-i IAS son chu andu chhan point som lai anron ti chua hian tran chan anron nei tha vio maya an point out zong hi adikani pheichuan avapoi don tak em ti lai kha kan seidua pi Maria-i hi zoram mi puitam takin an chana a chan bul ber chu MNA fun laya kuwara tol ruk na salutuk chungcha khanania khatia dan lawa kuwatol ru te kha hoisen takalo kapchar tu ania tin ahal sakmia mi boka kha khan mi puite star ron a hlo phana sa hle ani tin smuggler zokin khangte wanga FIR thelu sak atang phei ka chuanin mi puiten kan chana kan star ron fek mai ni kha amairo chu mikosaten an pu na point som hian khang zong kha aron hlia khu vek donem ti chu hunin aron shil don nge heng point som hian anem nget zo don ti chu kan hre chhozel donania ole khati zong kha tun chuma video kanon ti chu thei chu lo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmu dan le kan ngai dan te milo talan sakle clear tur chewin in khongai na karon ngen chewani like comment share te tin mile subscribe lo poina milo subscribe thau tur chewin in khongai na karon ngen tak meu ani e